Manija slanja fotografija nagog tela među maloletnicima u osnovnim školama u Srbiji poprimila je ogromne razmere. Stručnjak za bezbednost dece na internetu Katarina Jonev navodi da devojčice od svega 11 ili 12 godina koje se upuste u ovu igru bez prestanka, ukoliko u nekom trenutku prestanu da šalju svoje slike, budu ucenjene na najgori način. Ovaj trend je najpopularniji među decom koja su prešla starije razrede osnovne škole. U njihovom svetu je potpuno normalno da se dopisuju sa nepoznatima ili čak sa površno poznatim vršnjacima na TikToku ili Instagramu, nakon čega prelaze na Viber. Poražavajuće je to što kada im dečaci traže da se slikaju gole, devojčice ne razmišljaju mnogo, već im pošalju sliku, pošto je i ovo postalo gotovo normalan vid komunikacije. Međutim, ubrzo nakon što pošalju sliku svog tela, mnogi od njih i ne znaju da se njihove fotografije dele i na vršnjačkim Viber grupama. Ovakve stvari se, hteli mi to da priznamo ili ne, dešavaju u gotovo svakoj školi, ističe Katarina. Katarina Jonev, koja radi sa decom na internet edukaciji, kaže da su neverovatne priče koje čuje od pubertetlija iz prve ruke. Ukoliko devojčica prestane da šalje fotografije, neretko se dešava da joj dečaci prete da će stare slike poslati njenim roditeljima. Dešava se čak i da ih ucenjuju za novac. To su strašne psihičke torture, a neretko se dešava da u komunikaciju na TikToku ili Instagramu ulaze i pedofili, predatori. Što neko ima više pratilaca, on je u svetu adolescenata više cenjen u društvu, makar to bili i kupljeni pratioci. Ovakva pogrešna percepcija posmatranja nečije ličnosti i formiranja alter ega na društvenim mrežama iskrivljuje sliku o realnosti. Deca ne shvataju da otključani profili zarad većeg broja lajkova ne donose ništa dobro, da se njihove fotografije šire munjevitom brzinom i da im to može zagorčati život, kaže Katarina Jonev. Kao primer najgore torture prema detetu od 11 godina navodi primer devojčice koja nikada na društvenim mrežama nije slikala lice. U pitanju je dete čiji su roditelji inače intelektualci od nje tražili da na društvenim mrežama nikada ne slika lice. Međutim, na vršnjačkoj grupi se pojavio izazov slikanja osmeha. Devojčica je uslikala samo svoj osmeh, a budući da je u periodu kada mlečni zubi i dalje ispadaju, deca su počela da dele njenu fotografiju. Za svega nekoliko minuta nju je zapratilo 2000 ljudi. Devojčica se potom pohvalila ocu da joj je neverovatnom brzinom skočio broj pratilaca. Nesrećni čovek je odmah uzeo njen telefon, a potom ostao šokiran porukama koje su joj slali vršnjaci. Crkni nakazo, sa takvim osmehom ne treba da živiš. Zapratio sam te samo da vidim koliko si ružna. Bile su samo neke od poruka koje je ovo dete dobilo. Hvala Bogu da joj je otac uzeo telefon, da ona nije pročitala te užasne komentare. Međutim, ovaj primer govori koliko su nam deca isfrustrirana i agresivna, objašnjava Katarina. Prema definiciji vrsta internet nasilja koja ima seksualnu konotaciju, odnosno koja podrazumeva slanje tekstualnih poruka, pomenutih fotografija i video snimaka eksplicitnog sadržaja putem mobilnog telefona, tableta ili računara, naziva se sexting. Svaka fotografija ili snimak koji se podeli ili pošalje putem aplikacija i društvenih mreža postaje javan i lako deljiv materijal koji ostaje zapisan negde na internetu čak i ako se u nekom momentu izbriše. Fotografisanje, snimanje i slanje ili primanje eksplicitnog materijala maloletnih osoba je nelegalno. Ukoliko neko posjeduje fotografiju gole ili polugole maloletne osobe na telefonu ili računaru, može biti optužen za krivično delo. Ukoliko takvu fotografiju prosledite nekome, također možete biti optuženi za krivično delo čak i ako fotografiju izbrišete iz svog telefona. Možete biti optuženi i ako ste na fotografiji vi i pristali ste da podelite sliku. Deci je danas tehnologija na dohvat ruke gotovo od samog rođenja. Telefoni i tableti su zamenili zvečke i plišane medvede, a pre i nego što progovore, deca su vešta u baratanju sa ovakvim uređajima. Kako rastu, njihova znatiželja je sve veća i u nekom momentu telefone mogu početi da koriste u potpuno pogrešne svrhe. Upravo tu roditelji igraju ključnu ulogu i uvek moraju imati u vidu šta im deca rade, redovno razgovarati sa njima i savjetovati ih kako se stvari u jednom momentu ne bi otrgle kontroli.
Sexting može postati apsolutno poguban za individuu koja sebe dovodi u opasnost od fizičkih i psihičkih napada, socijalnog izopštavanja na svim nivoima do potpunog isključenja iz društvenog života.